Yan sini kemun lagu makin lambat le buru beda arti datang ki kak. Ni ka lagu kak, lagu ki buru ni. Keng cuman iki genteng lambat beda tahun sengang polo beda lagu sini. Makin lagu ni kan nyerita ki tahun 2000. Makin bihulengan kangen dah depak lagu. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela, sawah ditanami gedung dan gudang, pohon ditebang jadi pemukiman, langit suram udara panas akibat pencemaran. Wahai pemuda-pemudi, sambutlah tahun 2000 penuh semangat dengan penuh keterampilan serta ilmu dan iman, Dapat ada pak mungkin lagu mun lambat iki dingaki ni kegenteng tu mun lagu nak kena mungkin iki dingaki ngres ngis kopeng. Ate arasa caltong engak bekto apolong, tak bisa ngakan tedung engak ketika setong, tika engak jerengkong. Oh betul boleh makin sanyar kak, lebur sanyaran deh ya. Benih codut, tepak ke peburu ngarah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Musleh Adnan, sesangat abdi na'amul ja'aki, sesangat batan kaula ngagung-agi. Ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Zubaidi, juga sangat abdi na'taati. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Musiri Karim, ajunan semulja Kiai Haji Sin Haji, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Halim, ajunan semulja Kiai Haji Hafiluddin. Terjugan tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Khalili selaku pengundang beserta seluruh jajaran majelis keluarga ben sedaja para alim, para ulama seampun hadir nyoon sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku desa setempat hadir di tengah-tengah kita Kika Dinto Bapak Haji Lutfi Sarjana Hukum beserta seluruh jajaran perabot-perabot Epon, perabot desa Epon,
ben seteja hadirin hadirat muslimin ben muslimat jamaah musalla Sirajut Talibin. Alhamdulillah kaula sareng ajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir alengki apolong majelis sesae tempat semulja pabareng kelaban orang-orang semulja ki Allah, para guru, para alim, para ulama bulan semulja ki bi Allah iki kak dinto bulan Muharram. Semoga kemuliaan kak dinto beni cuma itunya bisawas sampai ke akhirat kaula sareng ajunan menter pakuna teti orang mulja, sehingga seteja hadir tercatat sebagai ahli-ahli swarga. Salawat ben salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun abek kaula ajunan dari petengah budu eki bekate rang ilmu. Sekalaban ilmu saebek tasareng Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apita aki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya. Kalaban raja pangarap semoga saja sehadir malam mangken termasuk teti orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Selanjutnya pun beten kaula nyuun saporah dak sateja hadirin menabitan kula de panglambat nggih. Nadan gela ki beda acara nang daerah Kuel. Jadi tak langkong sekorana ten gula si depan dekat dinto sampai lambat. Aslina beni gula selambat. Keng sampian saya kekak kantong ada gelung. Jadi keng sampian datang kol 12 malam kan nyaman kuda tak usah pidato langsung mulai. Cuman cak sini ke risiko. Jadi mau beli nomor 2 ni ke risiko. Bila lebih gelak ke masalah dan ni ke orang koning. Gula padang cak celeng apa sih? Cak lakar orang nak pacang pembanding kayak. Kula mana futuban Jokowi pancak, yang mana futuban Kiai Ma'ruf Amin sedeng guling. Cuman cak ini manusia ni kan digawe macam-macam lagi. Minha khalaqnakum, manusia ni ke dari tanah, wa fiha nu'idukum, beli ka tanah aja ke dari tanah, macam-macam tanah seikebai manusia. Mungkin Muslim Adnan makai lapote, kon yang tak geton, cak tanah gelis seikebai. Mun kula cak dengan tanah kopi lagi. Cak gelap pada kopi na ben kakebok. Mun orang pai ko biaki nabi tibian. Mun ngene ka pun cuma ke musligi buru makin la koning ku geton kak pada ko bimi koning ji canggel aja pel-pel deh ya. Mangkana tak geton teku pasar pelumbungan teku mun muana tebo teking le era celeng ngkin. Beni sampian bu. Orang nggih. Ya mun sampian orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah Subhanahu wa taala adabu dalam Al-Qur'an. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Orang Bengkes kan tuh. Orang Bengkes dan sekitarnya. Inna iddatas syuhur saungku nabi tongna bulan esan dengan Allah 12 syahra panika beda 12 bu. Yauma khalaqas samawati wal ard. Are dari pertama Allah agabai langit bumi bulan ni kelakar 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ni kepada 4 bulan seemul jaki sareng Allah. Panapa 4 seemul jaki Allah kak dintok? Setelok ni ka apolong, sesitung ni ka apesa. Panapa setelok? Dzulqa'dah. Senomor 2 Dzulhijjah. Senomor telok Muharram. Telok ni ka apolong, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa napa mi'nya Dzul Qa'dah? Qa'dah kak dinto dari Qa'adah, artinya toju. Karena bulan kak dinto para sahabat kak dinto jimin prei dari peperangan sehingga para sahabat kak dinto lengki nang tenang pada bi kula ben sampean mangkin. Mangkanya nya Dzul Qa'dah. Dzulhijjah tempat orang Islam ala ko haji dak kabai. Muharram muljaaki bulan kak dinto haramaki beda peperangan haramaki beda pembunuhan.
Mangkana telok ni kayak pegandeng Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ni kayak cangring Arab. Cangring bengkes lain. Tekepe, tekae, telempet. Saya nyamai tekepe je siapa gak ada gelap kan. Ni pah mangki saya nyamai tekepe saya guana. Polan ini nyamai tekepe akhir orang bengkes mau bangun rumah. Cong, cak bangun setia nak setiap bulan tekepe. Arab apa kak? Takut tekepe. Entar ke coba cak ke setia cong. Biar lebih ke Malaysia nak Arab takut tekepe. Sampai si abinya tak ibeki mun bulan Dzulqa'dah ni. Kalau nak cak akar setia, cak abinya setia cong. Tunda ke bulan datang. Arab apa? Takut tekepe. Cak abinya takut tekepe. Apa cangkul kan ni ke seesare. Cak gila tak tahu ni kening dia. Punten gak ki? Dalam Islam gak itu tak ada bulan ni kesesial tak ada. Punten tat. Bulan tekepek ni kamu nak bangun Roma, esena ni ke atal-talan nungku. Salah laki bini atau karan panabit apesaan. Mun ongke ke Malaysia tepat ke bulan tekepek ni kesalah tak andi laku mulai tangkap polisi. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Perlu ingat kali. Ketika ajunan abangun Roma tepat ke bulan tekepek, ternyata tak puan. Ketika ajunan dek ke Malaysia, ternyata mulai salah tahun ni PC sampai di polisi tangkap. Maka benih marke bulan nah. Keng pulan kula ben sampian ampun mak ada suudzon dak ke Allah Subhanahu wa taala mun bulan ni kae kelaku sampean tak kira bejre. Coba panyangkan panjenengan dak ke Allah Subhanahu wa taala ni kae tefaki dak kaula panjenengan akatia debuna Allah dalam hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi engko je apa cang persangka datang ke bulan kangko mun sangka bagus mun sangka coba jelas lagi paham pada makin mempet. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari ada buaki ar-ru'yas salihah minallah wal hulmu minasyaiton. Kayak ereng bengkes. Mimpi bagus ni ke dari Allah dah tengah. Mimpi cuba ni ke dari setan. Artena. Mun mimpi cuba ni ke tak kira beda artena. Cak lakar dari setan bini dari pangeran. Mun sampian takok. Di Kanjeng Nabi bade situng cara. Falyanfut an shimalihi thalatha. Sampian mun takok kami coba maka kapan ngeding tengah malam sampean langsung adep kacer paha copa telo kandeh cuh keng celing gelut kok bini na bedek kacer lah kayak eba mu ana dekine kayak mari ini kepah doa napa doa Allahumma inni a'udzu bika min sayyiatil ahlam ya Allah dan kula nyuwun raksa da ajunan tuan dari cuba eng mimpi mentokang Arab, pala tak tahu cak maksak takut marina Allahumma pah cengang sampean. Nggih? Takut cak ya Allah pasal mataki dari mimpi cuba. Maka mimpi ni kata kira amudorotaki tak kira abahai aki dak kaula panjenengan. Cuman cak ring metu cak telepen. Kapiar teh. Napa boleh karo mimpi cak munyen teke ke bayi bitong na kelebunan. Teke menang dia. Teke kalah kana. Teke menang boleh dia. Teke kalah. Kan beda sini ketanggi. Punya wak-wak beda orang mati, mati di gulaku. Di baring tu pani corona ada wak-wak tak mati kabiri. Tangki. Ini mah beda wak-wak kamu, jadi macam wak-wak mati mun di baring jo. Tangki, jadi pun gelak ke masjid berempai kan tu abing. Sak jadi kai bangkalan ni ke beda abis 1,5 bolong. Para ipa gemet debi malaikat ni kayak. 1,5 bolong. Cuman kula ben sampean masalah musibah tak usah terlalu pikir cak kok takut gelu beda corona tidak corona mati pakun beda ki napa ki oke beda corona tidak corona sakit pakun ba malah aja pun gelak kesa kira pikir bi kula justru ontongan sakit abareng ben sakit ketibi arapa mak kita nyandek kata tang kita coba Eropa beda sasilat bareng kula baru mangken beda orang ngasilat ke koceng ni Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mantir bi Allah Subhanahu wa taala penyakit ini kan terus pah cabut. Bengkes terus tada engki. Terus beres. Alhamdulillah kula kegeng senapa areh dari mangkene kauncengan dek kada beturi. Akhirnya ber situng jane ka ada budetan kula kiai. Katina apa bengkalan kiai? Bengkalan alhamdulillah abid setada jang kula abid seberes. Mek bisa kiai. Ki. Kan tu mungkin Pak Saran lagi kiai. Ini kan langkong sekitar setengah bulanan dari mungkin. Cepon makasan kota ni kah berde sebagian songkan malah betul malam ni. Cepon semate keteloh abareng. Malah itu jemput ni kifaya mungkin keteloh jai mati abareng. Bengkalan abid seberes jang. Orang sakit beres jang gula. Semate eko furaki ku bikul. Ya makanya kita mekasan orang sakit. Pahatanya ke gula engken. Bengkalan bisa beres dah ada penyakit ni. Kenapa rahasianya?
jawab bi kula punten Bengkalan tak ngakui rahasia kiai. Terus keng senganam ngadeun. Ya Mekasen dan Sibudan jenang tenang iki. Norok giliran teh kan. Sampang Mekasen Sumenep jada panapa Bengkalan ampun dinyatakan zona merah. Bekto nika kula kaunjengan keperageun Kak. Bengkalan zona merah sampang Mekasan Sumenep jada panapa. Kaunjengan kula keperageun Pak Kiai perageun ke pondok pesantren ka abdi pengumuman ke seteje santri ben orang seniku pengajian taun le asalaman ke Kholil Yasin dari Bengkalan pulan ke Kholil dari zona merah. Kula kapan dateng ke pipah tanah ke sini kata langkong Kiai kula keng tipun Kapolsek gela pakon prokes protokol kesehatan dijaga demi menjaga penularan virus 19. Kula kira pikiran ngara kula nya ku korbina corona ngara. Mi yonceng sekali mun tak salaman na janggul. Mi tak abet coba ira pajang gulde ki bacek sarana gelu haram tak salam. Ni kula kira pikiran jadi nemung krodo tengah kita salaman. Yang mun mole na deker. Ara apa mi agel sampean Kak. Hanya kuking repar-repar amplop gula bi sampean. Punten mubalik ni kemun sampai pahapidatu saya yarap amplop ni ketusa raja Kak. Mubalik apidatu mun pak saya yarap mubalik ni ke amplop tusa raja kengki raja entusan nguncang mubalik tapi beri amplop. Tanah kerja ni Kak kerja Kak. Kau gula amplop ni ko nomor peto asli ni ki. Mertung ni ka esen jadi tu kok. Abang tenang ongguan Kak ongguan. Kula ni ka pengajian ni Kak. Pak Kaleh tak songkem ni Kak. Biar jangan cak telepon tak kok kengi kelupay. Punten jak kula beni kengi ngalak derep. Tak mun ngalak derep pala tak beri event. Jak beni kengi ngalak derep kula kengi ada awang ki. Beri kana pala tak beri dente aing ki jak. Pala dente tak limi beri moli yang ki. Apa tahu man sakalan kula daerah Bengkalan daerah kokop ni Kak tu. Daerah Dupo, yonceng ten kula tak songkemin. Tahun dah tengah yonceng boleh. Ngetes jang kula ni. Entar kula Kak. Alhamdulillah nomor 2 songkem. King seadaan pun tak bejer Kak iki. Jaman jabon ki buru jak benih nyari amplop iki. Nyari esen nih kumpul. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bengkalan mereka ada ni kebenih king akui malamalan lah karo Bengkalan ni kang anam ada. Malah pemerintah belum mengadakan PPKM. Bengkalan itu sudah mengadakan lockdown parsial Kak. Kelampes belum ada PPKM Bengkalan ini sudah menyatakan Kelampes dan sekitarnya kami desa Kelampes lockdown parsial seluar tak boleh ke dalam sedalam tak boleh keluar kecuali keluar dalam. Ada apa yang gelak sampean? Maksud saya di kantor tak boleh ngeleleng ke tisa luar, saya tisa luar tak boleh ngeleleng ke dalam kantor, kecuali saya kantor yang ngeleleng serta tangkeun tak usah ke. Mata Pak Karing apa di nak dipacek saran saya artinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar bi Allah terus tak apa beda boleh penyakit ni. Amin Allahumma. Dan kula benih orang dokter, kula benih dokter, bukan orang-orang pemerintahan. Dan kula tak ngerti ke penyakit. Keng mundi bering penyakit semenimpa Bengkalan sampang Mekasen Sumenep nika mun eka bela corona Kak. Nika tidak sesuai dengan definisi corona. Nggih. Dadi mun eka bela corona secara definisi tak sesuai. Bitan kula kula benih dokter, kula tak ngerti. Karena corona ini penyakit menular. Jadi kula ngibo corona dari Bengkalan Kak kantong. Tojo gi buruban ke Kholili. Ngalle ke Kholili. Oleh teluare ke Kholili songkan. Songkan ngalle ka rajina oleh teluare rajina songkan titile ngalle atahap mundi baring ku atahap cuk sekere jobon sekek kebi thank you cek Bengkalan beniknya mai corona nya mai korenan cek peroma sakit sampai bedongo cek Bengkalan pokok lek mun tak sakit setiaan di otang iku alhamdulillah kula mari majar ada 15 hari apa cak akila mun sikit majar tengah sampean iki punten mentir terus selamat amin mun bade sikit songkan mentir tulia bares mun sebares mentir tak songkanah sel ampun sete mentir husnul khotimah sekitar sete sebade mentir lanjeng umur mun parlo mentir tak tematian siapa ngucap amin je bu siapa kota kita tengahnya abang jak pun lagi ngetelur jadi kipat arangan boy itu kok Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi corona itu menular. Benih sekali depan ngari bering sampai long cempok. Ini kebeda 2 orang tak tuman keluaran romaring sepo bini. Ini kesake. Nomor 2 corona itu untuk memutus mata rantai penularannya dengan cara karantina atau isolasi mandiri kan senikah. Jadi saya tepanin sabak gelum kamar 14 hari kunci labeng cek gak buka sekali.
Oleh 14 hari buka mati ki. Kan senik carane isolasi mandiri otabe karantina. Otabe mun atum wana kina ku dong codong ro ka. Kamari beuring bede karantina ibengkes, bede karantina. Bede isolasi mandiri. Bede protokol kesehatan. Mari asa alaman sampean cuci tangan. Asalaman cuci tangan jek ngakan tak beco. Keng ketika beres kapi apa tak beres kapi. Saya kapi apa tak saya kapi. Jadi secara definisi menikah cak corona kau tuna tak beres. Cuman cek pun guru tak penting abahas penyamana penyakit tak penting nyalaki pemerintah nyalaki orang lain. Sepaling penting nyalaki abek tibik kuda ben sampean mik pola keng tu saja kelumik penyakit ni benian kan nggih. Kula lambat teman niku situng hadis orang ini kemun songkan 4 malaikat ni keturun kak. Sepertama malaikat ni kenyabut anu ramuah. Malaikat nomor 2 nyabut rasana deeureun. Malaikat nomor 3 nikah nyabut kekuatan badan. Nomor 4 malaikat ni nyabut dosa. Keng mun beuring ngara malaikat seturun ni kalema. Ce elong pah tengel kak. Apa kula nguti akil 15 hari kuning ngiding panapa cek bal semit ieu made bau nah. Nyak ro o made bau. Nah pokong elong tak ngiding panapa sekali. Keng mun kepepe ki kening jek aja ki ning. Ya mun kepepe bareng tak ngiding gak yenakin vaksin sareng ki. Keng cuma bek ni benian eto, nggih. Mun masalah keng songkan bola mbek ring songkan. Mun masalah keng mate nak bola mbek keng cuma mati abeureng, sakit abeureng. Cuman pun nggih buru. Lah karang ana beureng ring mati ni. Kama kita nyandek punten tak coba ro. Pala kebele mati ki ki. Tenggi. Sepora kaki kepatian kok tak nyandek idi nak ring kepatian lemak tetangga kak. Padahal make kesegale mah pada antar ki ki. Cuman dengan di atas ki mantir terus lestari. Amin Allahumma. La ulama menyatakan masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid. Musibah situng kaum ka kaum selain ini kebeda faidana. Tori kula ben sampean kalak faidana mangken. Lembek tahun sangat-sangat dan kula ki engak kak. Dan kula dimin tahun sangat-sangat. Kula ki umur belum tahun lembek kula ki kene nggih. Mangken pakun kene. Kula kapan dateng tron di sepeda ki. Buru rabu ke holil rabu pu kepuk pah ngocak. Aslina ne kene kok. Cak gelam penong benaku wari biku ake bong. Kula sini kene karo orang ngetok. Lambatan kula ingat tahun sangat-sangat ni ke bukan buk ni ke masjid ka. Mun malam Selasa. Emmik ki ngakui corong, setrum ngakui aki lambat. Napa saya maus? Thumma arudduhu minal aras qabla ay yabrudal faras. Wa qad nala jami'al ma'arib. Sallallahu alaihi lambat ni ka. Selangkit saraita min haramin lailan ila haramin. Kama saral badru fi dajim minadh dhulami. Lomba tahun 2000 TV mulai merata orang andi. Tahun 2004 banyak orang andi HP di beun elang burdeun ta osom. Untung 2000 selekor ni kebeda penyakit elong tengel. Benih karo masjid ban musalla maki kaimbong pahon coran baca burde ki. Li khom satu napal kapi tulat. Cetak sene ka jenung li khom satu ni ka elang jen. Eki na bangki? Ni ka faida nah faida mangkana kula ben sampean adzikir ka Allah ni kecek karo kalak putona. Kanjing Nabi ni ka adabu ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Ka pangeran engak ni kecek karo ketika songkan, ketika butuh, ketika parloh, ketika bunga pa engak cek ke peke adzikir, ketika susah, ketika musibah Allah bakal nolongin. Mangkana cek pun Gus Dur kalawan Allah kang moho suci kutu rangkulan rinulan wangi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk jongan tilali. Zikir ni kasih hari siang malam kutu beda torikot kutu beda tarakat kutu beda riyadhah kutu latihan cak buambu mulai siang malam manusia ni kata ke pegak ke Allah maka cek pun Gus Dur uripe ayem rumongso aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh naktir saking pangira. Arab pemik cenggeng kak tak ngerti lek artinya ni kampian tak ngerti oh ya pada ki jadi gunanya kurang coba bi sampean sas dereng coba ke muslim ni kering Jember Madura keng swasta dulu Madura keng negeri ki keng pakala negeri bisa swasta kuningan swasta
Cak gula tak oning mencak je pada Madura nah. Nek artinya mun nak meriksa nek ke muslim iki insyaallah oh ning artinya cak je. Gula pada Madura buk pada bik sampian keng gula Bangkalan bun ber. Keng gula ni ke Madura bagian ber. Keng goreng tak percaya je mun gula ke belereng Madura pulan muan ngak ring Arab engko. Haji sampean tak percaya jengki. Cak saking aku bahasa Bengkes ni kak. Oh diing nyaman rasana aman mantep paate tandekeng iman sabar narema sanajen pas-pasan benih mas pas tabunan benih sakabina takdir dari pangeran sakabina takdir dari pangeran ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayaji ya ailal juh ya ailal juh pon sepertama napa sepertama harai kelopai cek le budeng ngecidi nari minta kita mulai lai langkap yang sepertama bulan Dzulhijjah. Oh, tempat kering apa kaki bu? Jangan kita turun lai langkap. Bisa pertama bulan Dzulqa'dah. Saya nomor 2 Kenapa kok dinamai bulan Dzulhijjah? Bulan kak dinto kaulaban ajunan haji dak ke Baitullah. Makin selama 2 tahun tutup kak. Kaulaban ajunan torianyo on manter kak dinto kondisi nikah panormal boleh. Amin Allahumma. Makin umuran ini ke Mekah tapi sebagian informasi untuk Indonesia masih belum bisa diberangkatkan. Mantir bi Allah bisa elaksan agi boleh. Neka mun pikir saking dari cubang zaman. Dan gula makin neka gula kelahiran tahun 90. Jadi makin umur 13 tahun gula. Arab bu. Iya telo utung siapa sih tak tutung bitongan. Mana ke lagi ngode kan tak denger jet makin kene yang bulan ki ngode gula ku ki renjang gula kain ki. Nol ya derapan gitu gula cekok nol lagi. Dan gula mulai kini bapak ibu hadirin umur 30 sampai makin tak teman mangki informasi Mekah ni kayak tutup baru makin masjid tak teman mangki kabar masjid ni kayak tutup baru semangkin ni. Nggih. Tak teman mangki informasi sekolahan nikah stop sampai 2 tahun baru makin ni kali. Alhamdulillah untuk Madura aman kak. Lebih Bangkes ada aman. Alhamdulillah. Mau dicoba ni bahkan di Bangkalan Masjid Agung telasan Idul Adha kemarin kurang didik beda caruk gara-gara masjid nikah kunci muni coba masjid jarang aja pinggiran bong ada pagar nikah kunci kabeh kak masjid nikah beri bacaan di luar ditutup sementara untuk umum sampai waktu yang tidak ditentukan bagian masjid jarang aja ke pagar kunci kabeh Bangkes alhamdulillah masjid beda kantor masjid saya pagar kunci ada jeng masjid ada pagar apa saya kunci yang ki karena untung sampai ditereng Madura nih. Mun pas sampai nutup masjid Madura ini ke polisi nah dibuka saja kayak iki. Makanya ring Madura ini kemenangan tapi enggak nih kan iki. Ya baik Suramadu. Mau kemana Pak? Surabaya. Ngibu surat swab tak ngibu. Vaksin tak ngibu. Swab geluh. Pak tanya lagi, sampean mari vaksin Pak iko. Mari cang polisi cang takut todus. Oh ya Pak ada mari kiai iko. Dik sampean ke surat apa? Bede kantor. Pak ada di hule bede Roma iko. Baik bede remah ring Madura munde. Jadi kan ada sepeda ane Mekasen salah guncing telok tak helman. Bede lampu merah celing kedek orang pah nerabos. Wah habis polisi prit mengkir mas mengkir dari kamu sampian Bangkes Pak. Sampian oning tata cara berkendara oning Pak. Sampian oning cak mun lampu merah tak oleh nerabos oning Pak. Sampian oning cak kanto lampu merah oning Pak. Sampian oning cak lampu merah tempo nak ode ki buru oning Pak. Mik nerabos mas cak gula tak oning cak bedempian Pak. Ibu kong ruwet mana jandeng Madura aja ruwet.
Karena saya nggak bagi bila saya ngajak ngale di bengkes sampean. Sambil ngale ada emak kak ingki. Oh, ngale dentek sampai mati kan. Ini mantir bi Allah. Masjid ematura pakun ibu kak kati mangken. Amin. Eja bersekolah ani ke mangken 2 tahun ampun tak sekolah. Mangken ampun mulai sebeda masuk. Akhirnya sekolah lewat daring aku ya HP deh kak. Jalan akan ni ibrin HP kati ni kak. Pah ibrin aki paket. Sekolah pun ten main game tak ambu sekali. Butuh tak butuh. Ini keluar biasa kak HP nih kak. Dan kuda sering ngabela iman kaman. Mun sampean tak bisa ngontrol ku ongku kapotrana. Saya ngajak belaki HP kati ni kak. Ni kebeni cuma banyak maka binoreng. Matlak laki bini banyak ulin HP ni. Kina bangki. Sampean andi anak bini yang sampean mun malam beda ilmu kamar bi sampean ikunci nak yesa. Keng mun potrana sampean si bini si beda ilmu kamar neku HP ngat nika maki beda ilmu kamar kamalengan sampean kak. Tak mun lambe HP cuma bisa nilpun cuma suara. Mangken punten beda cuma nilpun kak. Mangken HP niki bisa face to face, bisa muak atau muak, bisa video call. Maki si bini beda ilmu kamar keng mun HP ni kasih teku beda luar aslina. Cak nilpun mangken mua bisa padang. Bisa video call mangken ni ke benteng jauh mua bisa katela. Engki mun karo mua ni saya papadang ka. Mun lek ere papadang sekali. Engki mun karo lek ere saya papadang. Mun anu macam-macam sapa ora nih kemaki pes gelenun bisa ngirim kotang nih kakak. Mun tak kelero beni karo kotang ngedok maki esena haram kirim magi iki ya. Mi tokang gula tu mani kere mi bina kana. Oh papan takai nak kana jang gula. Itu mau gula campu acara me kirimin video ngaji yang repot gula buka haram tak buka eman. Ada apa mi agila kan? Tak lebur sampean. Mun tak lebur nagin vaksin sahara sampean. Cak kanjeng Nabi saada ku khuffatin nar bis syahwah dan jalan ka neraka nikah pasti nafsu ni keseneng ka iki. Makanya kuliban sampian zaman ketimang kita hanya on ke Allah mentir Allah tu dia pelastari zaman ni amin sehingga kondisi normal pole pengajian bodoh pole ontong yang matura bagian kelebun ni kemengkal tak boleh bodoh kerumunan ibu kibi kelebun tak boleh masuk sekolah kiai mengkal masuk kayak itu akhirnya kiai semengkal kelebun semengkal mentir lanceng umur mentir masuk surga ada budian sampian bareng ni kan mengkal kapin kayak roca kerumun kapin keng bagian sampian sekal mengkal ni mentir Allah iba selamat amin mun seka maksiat bayi mengkal masa kuliban sampian ke surga tak mengkal kak jaringan sabu-sabu narkoba mangkin yang mbak ibun dajo nyotul ibun lauk yang mbak ibun temur nyotul ibun bara masa aku liban sampean ke surga bah tak mengkalah keng mentir bagian sekal mengkal nih mentir Allah ibu selamat tekapi teka hajat amin Allahumma bon sepertama bulan Dzulqa'dah senomor 2 bulan Dzulhijjah senomor 3 kak itu bulan Muharram mangkin nih kada pas bulan beda areh seistimewa bulan Muharram nyaman Asyura di orang bengkes pah nyamai bulan Sora ni ke aslina Asyura kalak gempang deti Sora ni ka matura sengarang kita burdani kenyaman al Imam Abu Soiri dari Mesir cangreng Arab Abu Siri cangreng bengkes Ziri nggih mangkana Asyura deti Sora maki amanya amai bilang ring matura compo ni kematnyam ane kak seni ke kabengki lah bulan Muharram kak dinto bulan saya haramaki peperangan mangkan nyamai Muharram bulan kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah bulan mangken kak dinto banyak peristiwa-peristiwa agung banyak peristiwa-peristiwa luar biasa Allah masalamat Allah nyaporah Allah ngangkes dari berempan belai musibah dari para anbiya wal mursalin satu bulan mangken bulan Muharram Allah subhanahu wa ta'ala nyaporak tusana Nabi Adam alaihi salam perlu enggak ki ketika pada kalimat Allah nyapora tusah aslinya kalimat tusah ni kebeni tusah pada bikku leben sampian salah tapi salah tak sampai depak ke tusah ana sebab Allah ada bu senika ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ Adam kakiban hawa neng swarga ya kakan kapi sebeda swarga je tapi wala taqraba hadhihi syajarah kaki saya ngajak semak kasih tumpung kasih nyaman khuldi nih cepon ahli tafsir musar ilena saya itu tu khuldi nih kasih tak bagi deer Nabi Adam ni kata ada nih ada saya berak lau keng pada khuldi kelero apa tak kelero punten tak kelero jas itu tu tak begitu erni kerja pun ulama Nabi Adam lo ada erni ka ni ke pertama nomor 2
setan seaku de Siti Hawa ben Nabi Adam kak dinto ngakui asman Allah kalaban debuan billahi. Sehingga Nabi Adam ni tak pernah nyangka mun beda orang ngakui kalimat Allah kak dinto nakal. Tak masuk akal je Nabi Adam. Mun saking dari muljana asman Allah, tak mungkin beda orang ngakui asman Allah kak dinto lecek. Akhirnya Nabi Adam kak dinto kalaban esoro, pentak bi Siti Hawa ada jadi saya minta dok ni kan Siti Hawa mayu kak ngakan njok tak apa-apa gelak jual lah sumpah mayu ngakan. Akhirnya Nabi Adam ada sekoni Siti Hawa abi dubu joraju saya dok cak gelak ni ke cerita tafsir gulangi la sa'ampan buah khuldi ni ke masuk kalim tabu Allah makan malaikat Jibril tarik khuldi etabung Adam ban Hawa tarik sekhuldi sebeda etabung Nabi Adam tarik ke atas ulan bek semua raja nyangkut ke air tak bisa keluar sampai makin pah cekak ni kan khuldi nyaman ni kan beda mun kayak laki mun sampean tak ada ngelek ke bunda Jawa yang ki aku cadar sekali beda ki lain ni ke buah khuldi ding Siti Hawa karena dua jo raja saya ka tarik lo sampai dua kali ngaji ya bah ada ireng dina aja bah ada rem mesin ranga kini mun ada iya tetine kewabuan swarga kak makanya benih kerana anak geni selebur makin anak secek geni lebur ki lah Nabi Adam ni kecek pun ulama bapak ibu hadirin turun ke bumi 200 tahun ni ke atobat ke Allah tak bengal ngangkak sera kak dinto sareng Allah saporah tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa saya mau bi Nabi Adam tanggal bulan 10 tanggal 10 bulan Muharram seperti tinan celin saporah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana kula zalim dak kaulati bi. Beni bahasa nikah. Ya Allah, billahi bini kula sing ajak empun dah cetok mata punten. Nabi Adam tak nyala akhir yang lain. Zalamna anfusana kaula zalim ka kaulati bi. Sanika carana orang ni kak. Kula ben sampean mangkin beri dalam musibah, maka carana mun tro musibah ni kak yang kacak nyala aki pemerintah. Cak nyala aki datang ke. Tore, wala ami kula ben sampian banyak kula tu segala bi Allah beri musibah. Mun langaku salah nanti bi Allah ni kayang kak. Pada bi orang entar ke dokter kak. Entar ke dokter nih kakak saya tambahi mun ngaku penyakit tibi mun penyakit orang saya aku tak kena tambahi tangki entar ke dokter sambian sakit kenapa sambian kak abu kula ni kamun tedung ampo metonang konang boleh buru bedai putol mun metonang konang benih maksudnya metonang konang nih kak enggak sing kepetengan kula ni kamun jalan soko ni kang ronyo dan ni kamun ni kebala penyakit tibi bi dokter beri obat sambian disuntik beres keng mun saya kebala penyakit datang keharam tak kena beri tambahi kudo cek tangki sampean apa pantarkan tuh gula Pak dokter celau ni kamu tedung ngampul sakit cetak ya ceda jampo kapetengan di celau lah ni kesampean salah tak beri salte ko penga sani kau ring ni on sapora ke Allah kak dinto aku tu sana tibi insyaallah bi Allah bakal isapora amin Allahumma haji celing kapi celing dem aja papan ki musli cek bang ngalek ki musli kapi nakar de iya mun si ganteng lebat si juba itu nak waktu mak gareng apa dinari bah cek deyan nakal sarayta min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajib minadulami asareng ya rabbil kator kya baligh Waufir ini sudah tak minum dan ya wa si'al karami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami asareng ya Rabb baligh waghfir lana ya wa pon
tanggal 10 bulan Muharram Allah nyapora Nabi. Tanggal 10 bulan Muharram Bapak Ibu hadirin, Allah ni nyapora tabu Allah kak dinto narema taubat Nabi Yunus. Nabi Yunus ni ada wani ke 40 tahun. 40 tahun ni oleh umat ning kedua. Buru Nabi Yunus ni ngangko ka numpak kapal. Untung tempat Nabi Yunus karo ngangko, tempat ka kulpah miliki mercon boleh ala tu kapi yang 40 tahun oleh ning dubiki orang ni gelo. Keng tempat ka cedak betu keng ngarang. 40 tahun. Akhirnya edilum tasai kak dinto. Kapal ni ka akuli santa. Kebiasaan kapal mun kapal ni ka akuli santa kar menikah muatan terlalu banyak kutubuang ke seorang. Iyundi saya rasa kutubuang keluar asmana Nabi Yunus. Orang lain tak ada enjak yang fokus riak. Iyundi boleh Nabi Yunus boleh. Iyundi boleh Nabi Yunus. Nabi Yunus ada bu, tak usah kan, tak usah undi kok aloncak bayi kok. Aloncak Nabi Yunus pahayam buat kena bencukok. Ilmu cukok ni ketada lain saya baca ibi Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nikah inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah kula ni ka orang zalim. Benarnya laki umat kula pangeran. Billahi jak keng umat tak mengkala kula tak buru pun tentaknya laki umat, taknya laki orang lain. Inni kuntu minadh dhalimin. Mangkana mungkin kula ben sampean tak ada boleh lebih penting to nyuun sapora. Aku cak kula ben sampean banyak lupa ke pangeran, banyak enteng, ibadah tak istiqomah. Mangka Nabi Allah iberiin musibah ni kene ni kakak iki na bangki. Kene mangka naman tertiti faida sehingga mun aroma saja abek klero abek salah insyaallah yang kak sareng Allah. Amin Allahumma. Tanggal 10 bulan Muharram Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allahumma salamat Nabi Nuh alaihi salam dari banjir bandang yang meliputi semua bumi. Bahkan selebih para pole ni kasetakelem benih cuma orang kafir. Nabi Nuh ni ke anang tibik ni katakelem karena orang kafir. Nabi Nuh ngajak ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Jom nurut engkau nak cek nurut orang kafir mau engkau. Enja pak kok tak nurut akak. Kita nak kok dekin terakat atas gunung jadi kok selamat. Ngocak kita marah. Eklunyok kala benaing matikan andelem keberadaan kafir. Margana tak atoro Nabi banjir. Beri saat bu sampai 40 hari banjir. Di Nabi Nuh ni kapi paung ke ceren 2 lagi bini, marmut 2 lagi bini, mankoman 2 lagi bini, tongo 2 lagi bini, rot sorot 2 lagi bini. Engke. Jadi mungkin saya dari karen ni ke bagian saya masuk ke dalam. Okey. Sampun nak tanggal 10 bulan Muharram selamat Nabi Nuh mapolong mayu siapa saya andik rekaren beras, siapa saya andik rekaren otok, siapa saya andik rekaren kacang, siapa saya andik rekaren kedeli. Pas polong pas ke bayi tacin. Sampai mungkin tacin ni kayak kelak kubik yang bengkes supaya nyamai tacin resem. Mi tak resem aja kapi pasang ke dalam mungkin. Aning tacin aning pedis cak beda capi nama. Nggih napa nggih? Nika keterangannya kayak tulis sareng Asy-Syaikh Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatul Talibin bahwa pertama kali saya bedah kita cin bubur suran otabah tacin resem ni ke Nabi Nuh sampai mangken kula ben sampean agabai pentanggal 10 mengenang bagaimana Nabi Nuh menyelamatkan diri sebagai generasi Adam kedua. Karena samarin ni kata ada orang boleh kalau orang sebelum kapal sampai mangken teti kula bi sampean ni keturunan dari ni ke kapi. Di tanggal 10 bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala kak dintoh masalamat Nabi Musa dari Fir'aun. Nggih? Jadi tabung kalau buru kalau tabung ke timur buru tabung ke barat tepat tanggal 10 bulan Muharram Nabi Musa kak dintoh pas beda iadeng sungai Nil. Tak bisa buru kak kemapun lai kepong kapi. Akhirnya pas Allah ni kak ajabu untuk tungket ni kak etaporaki ke sungai Nil ni ke pas apian. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Piyak di jalan tol
aing ni kabeh salibet Nabi Musa ben rombongan. Nabi Musa depak kepengkir ben para kaum Bani Israel. Firaun bah nuro bunte. Depak gentengaan itu lagi boleh pah aing asam bunga ada Firaun lepan. Ketika sekarang kelobok. Wah, padang gembira neraka cepon Al-Qur'an wa antum hina idin tanzurun. Manusia ni kemun sakarat padang napa swarga napa neraka. Pan padang neraka pah amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aduh pangeran, kula iman semangkin kula masuk Islam. Kula percaya mangkin jak pada Allah. Kula percaya ke pangeran Bani Israil. Kan mangkin kula masuk Islam. Bu Firaun masuk Islam sebelum mati. Nabi Musa tak tahu cak Fir'aun masuk Islam. Allah seoning, Allah senyampit. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri demak kakek. Kasep ka. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Firaun kakek batu Nabi kau tanya pancor sampai tahun 2000 selekor. Mak lereng bengkes bisa mikir cok lambak beda orangnya menepir Isra Islam tanda kapan tompes masuk Islam. Bi malaikat pancek kelel lepas tompes sekali eko. Islam Firaun tak terima. Anapa? Mau dikelu. Kasep cak bengkes benih cak Bandung. Mun cak Bandung kasep enggak seneguk mek dia. Akan langsung ngerti. Ada celingaki pun langsung ngerti. Ya bentar aja kau tibik siapa sih ngal mafukinya. Cek melas sang kila kala. Melas tadi kiai tak pati genteng ngak gula ni kemelas kan. Allah mun tak ngaku ada ring parjaje ki. Sampai bini gula tak parjaje cek gula genteng heran. Setiap ke pengajian untung makin lah mulai beda video beda YouTube ada mun ki ada noleh gula elang iki. Allah cang kula teman kawan jangan kepesongsongan nih keben supir ngantok bi kula serote dungi budi kula nyetir tibi bi banser pahayam mbak pintu gerbang cang tuan rumah bagian mobil kiai pemasok kula nyetir tibi pahayam mbak bi banser mobil kiai eki bae jeling deh kemah kiai nih Allah titinya ku apsak apa sih ngono jangan selti Aceh tekerung Arabi kula mak kita kiai mun tak pati gedeng melas bukengki tak itu mobil orang. Tangki untung kena bulan beda deno beda jual na. Hanya kuam bulan kerana panggap orang. Ada jual na tak kira temu. Gua balik kira tujuh kursi di sini. Abang nolak kula sedek kakak. Kapan datang kula kan tak teman dengan kuyi surban ni kapan sedek. Paling kula pun ke atas ah. Kula kelampian pote berjarang. Kalau mangkene bulan kelak Jumatan sebagai Jumat dia baik bahkan. Tolok teman kelampian pote kula. Arapa? Ini nomor situ kula lah karena benih potran kiai. Benih yang tak andi. Makai kocap pote bilahian di rumah ko. Mun Jumatan ni pasanggap biar kau capote surban pote kelampi pote sarung pote ate pote gula kapan nak kacabah keremu ana celeng bi tibi ane. Kula teman pengajian daerah Bangkalan. Kula polan pengajian ni ka Bendung, Benjolin Rosak. Kula tak mobilan. Anapa mana mobilan toko tak nutut ya sepedaan kula. Jadi sampun depak ke pengajian pertama ten kula nikah. Ya mbok bi sakeran apa? Tempat parkir sepeda, si tukang parkir nikah. Akhirnya gula mik la turun, mik la amit kula kus bagus cek menemes. Tak langkong kaki sepeda kula cek masuk ke dalam, mbek ikan tu boy. Cang kula mun sepeda masuk ke dalam takut sima keluar, kita bisa kula sengal lihat tu tepane sepeda lain. Mik la amit cek bagus kula tak langkong kaki sepeda kula cek sebab ke dalam kaki baik luar boy. Nyampit pemasok jong. Ini nak dia kena kiai dek cong eko. Pemasok di gulero pemasok. Menjaga pada cara mengarah pengen kangen, tapi masih gelak ruang arah itu. Menjaga panturan gula sepeda apa itu mengambak yeting pentas kah? Ben berkata tompes gobi gula. Sambil namun ngejeng pengajian sambil ku YouTube lah mak liatem. Tak ada yang padang jet andi paket sekali yang bengkes ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejam korang didik. Siapa sih turun bu? Saking ngebeliau sejam kurang didik. Apa pokok mun guling apa yang sebebe? Bal yang sebebe terus tak kira turun guling. Hahaha nggak sing tawur kakek ngono. Tak neng. Lebur kat aja bayi abi deh sembiku kangku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allah juga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam pada tanggal 10 bulan. Nabi Ibrahim ni ke Yobar bi Raja Namrud kak. Yobar. Kebetulan saya Yobar ni ke tepat ke tanggal 10 bulan. Ketika Raja Namrud dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Kajuna banyak apa ya rabak santak luar biasa. Cuman apa firman Allah? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Apa? Celap kaki, celap kaki. Wa salaman ala Ibrahim. Pasalamat Ibrahim. Apa yang ni karaja lah mate kajuna sebanyak ni kakadelo longak. Nabi Ibrahim ku tak keluar dari tompok ang areng ni kakalaban kebadaan ku mikil. Cel. Subhanallah ni kamu lah kesokan na pangeran. Apa ini kecelep kak? Mangkana orang masuk neraka si panas ni kamu tak bareng ridho na Allah. Mun bareng ridho na Allah tak kira panas semakin masuk neraka. Neraka ni kepada olar beda kala senyengak kau orang masuk neraka. Keng tak panas olar ben kala. Pulan masuk neraka kalaban ridho epon Gusti. Jelas engki? Paham? Mangkana ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim ni kalamba ikubay mal amalan makle tak panas bi apoy. Sambian mun tak percaya mangken bah kutiaki. Maca nikah ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim ni baca 333 nggih. Mari baca 333 pah cop-cop pulem pula. Mari cop-cop pah over ke kompor 5 menit. Insyaallah poton. Lima tak manti tat. Beni Quran nasi tak manti. Kula bi sampean onder dilebut tu mangken nggih. Onder dilebut. Idil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Mun tak yakin jak baca bakun tak kira manti. Ki jak kula ban sampean mun beri malam-malam mangken bah ngocak ge ceki yo tiaki. Nah, cek ka pangeran ngotiaki. Pujuk lambat ni ke tak teman coba-coba ke pangeran. Tak mun minyak angin buat anak kok coba-coba itu. Mun ke pangeran cek tengok tia. Nabi Muhammad ketika mau hijrah bapak ibu telu makan jing Nabi nikah kepong bi orang kafir di pagar betis. Orang kafir ni ampun ngambek karena malam nikah beda kafir kanjing Nabi bakal keluar dari dalam ni. Dalam Roma ni dalam dalam kanjing Nabi ni ketelo orang. Kanjing Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Kanjing Nabi pahdabu ke Sayyidina Ali. Ali, kaki tedung itang ketedungan dina ya, kaki tedung itang kasor. Engki. Engkau ben Abu Bakar keluar, kaki mak lenya gungkok. Sayyidina Ali ni kegelem nah. Padahal ketedungan ni kesepaten nah. Ero tidung ini kegelem Sayyidina Ali. Jatuh pak kula kan usul, mek kula kanjing Nabi. Pola Abu Bakar minta tuaan. Sayyidina Ali ni kekasokan iki. Kanjing Nabi pah keluar, kanjing Nabi ini kenapa saya baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kanjing Nabi macam ni keluar di reng kafir yang reng kafir makin melak mata negara kak melak king tak ngerti lah dari Yasin sampai waja'alna nggih napa nggih kerja mik manti atena kak innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah ni kata kena nare dari ateh seh ain mainan ateh se sambil lupa. Pujuk ni kalau mbak mun maca tak pase keng etrema arapah ka atena tembus. Kula ben sampean mangken pase keng make pase tak depa arapah pulan atena salbut. Nggih cak sambil tah la ilaha illallah la ilaha illallah. Make tah la ilaha illallah nase keluar ku tak sempat milih cukup sejak rajaan. La ilaha illallah kene berjalan. La ilaha illallah kene berjalan. La ilaha mi'raj bahasa sabar ni. Benih reng bengkes kak. Sebanyak ni kayak coba kak. Coba temur. Apa tu kok yang mbak boleh nak kak ya. Hari tak ada dan nak rengkong. Enggih. Salah ada itu kadang sambil nyentak sadik keran. La ilaha illallah. La ilaha illallah pulpen malaikat tegegeger santak gelu iya beda terkadang lemes gelu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dan malaikat jemput piara colok njego lah dikir bener sekali jak kena tunggung tanggung dai lah dulu itu enggak Rasulullah cuma baca Yasin sampai wa ja'alna min baini aydihim sadda kami ciptakan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup
wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka mereka tidak bisa melihat. Macam ni kan Kanjeng Nabi tak padang. Saya ketelak cuma Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tak stop. Cetak ke parlu biar yang kafir. Makanya Yasin sampai wajah Allah ni kejadian ulama malam-malam mailang. Pola kepepet ku leku amal laki ka. Haji langsung gelak muni balai pasal romantik. Ayah malakin jailak gelak muni balai dina ni. Mek pola sampean ku leku entar ke Mekasan kota ka. Depak kan lampu merah pah budak polisi ada. Abolia sampean tak bisa. Sepeda na tepak sepeda ablong. Jangan nelpon ke lebun na gelu ka. Tojuk gelu sampean khusus kapi bagian ruku ruh. Fatihah si terakhir pah nyataki ya Allah keleban barokah Yasin ben Fatihah menter elangah. Al-Fatihah. Pah baca Yasin sampai waja'alna min baina aidim saddaw wa min khalfihim saddam fausainahum fahum la yubsirun. Kepak sepeda na sambil serepoh. Mari senikah lebet launan. Launan cak pesan tak, mari tak mencurigakan launan, lebet yang polisi lang tenang, sambil toleh ke polisi sambil misem. Insya Allah sampian mulai ada. Mek tak manti ya gelak saya Fatihah mantir elang aja. Untung karo sepeda ni seelang tak elang benereng goreng aja. Siapa mungkin ni kesini kakak. Dia gimana lambat dikir orang kupas. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Banlos. Keng manti maki banlos dia kak. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman. Allahu akbar lobar. Ya lobar ki. Keng make lobar manti nggih. Angkan reng po sepo matu wajeng make dikeran salah lecek cokocok kak. Lepente tua naman tioca je. Kelebun nambah abri pese. Ya ba bantuan kakak ke ba. Dari siapa deh cok? Dari corona. Siapa cok? Dari corona. Alhamdulillah. Tua akid naman terlancang umur corona aja cok. Manter teka hajat, manter hidup akak Mekah corona aja. Ada makin Mekah ni tutupi corona aja. Satu tempat kasih manti. Kadang po sepo. Kadang po sepo je lah tu orang kak makin salah lah tu. Salah aki kak. Nggih. Dah pentai tua dah mari. Nggih. Ya pada remah ada ya. Deng sepo ni kerja pon deng kona pada bi Quran butu. Ni baca tak bisa iong kole langka. Lah sabar ke baca mat we nggih. Lah tu rutin. Bahkan tanggal 10 bulan Muharram pun mak dia boleh sengaja lagi kaki. Boleh wah kerja ke. Ni kedeki pun patai boleh tak mendeman dia pasal. Bahkan tanggal 10 bulan Muharram Kanjeng Nabi ni ada bu saking muljana kak. Man masahayatuhu ala ra'si yatimin rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Pasera orang mun pas tepat tanggal 10 bulan Muharram. Mun tak sempat qadain malemangken pada. Pasera orang tanggal 10 bulan Muharram pas ngusap je ke anak yatim. Rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Setiap situng obu dari anak yatim ngangkat derajat orang sing ngusar ni. Mun pas cedak ke 1000 obu, 1000 derajat sing ngusar yangka. Mun cedak ke 2000 obu, 2000 derajat sing ngusar yangka. Bade sing ngocak, mun yatim kundul tadi. Harami cek teletin nak kanak jimiknya si kundul. Mun yatim kundul ngusar tang cetak ibu ya. Begula ni ke yatim dugale. Bapak gula mate. Mbu alake boleh, mate boleh. Jadi gula ni ke yatim dugale, pola bade ngusar marah buk dana. Bagian saja adaran gitu. Bagian sepo-sepo seporana bi iya bi ta. Tak kok pan yosar pas ngeltok kapi bulu namun bi situ bangkon. Mun sing ngodo nama ngosal. Waduh. Dengan gelem tadi merdua. Anak kaki tak gelem tadi merdua, saya Roma merdua kaki meretung. Waduh.
Cek bungan. Hahaha kok. Ini sedekah kele. Ida kele hubungnya ke Subaidi bikolanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pas Kanjeng Nabi ada buka senikah. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, kok je bensara berjatim pada bandrek swarga. Wa asyara bisababatai. Artinya orang yang menebrik ke jatim nikah pada bi dua kerikik nikah acampo apolong di swarga. Teti malam tanggal 10 bulan Muharram nikah aslinya kesunat ngusar cetak ketok nggih. Cuman masa bah karo ngusar bah tak abri ka. Nggih. Teti hadis nikah papolong, teti jatim pakumpul papolong pas sebut aki acara raja ke nikah. Tanggal 10 Muharram tak milo tangkel. Jadi ini undur ke tangkel sangat bel. Ada. Kicak jadi metu tak bisa hadir pun tak mungkin. Ki mesti tak ada bugi ya pun tak mungkin. Wong tempun abeuring tak napa mungkin ke papolong abedang ki acara sini kan. Iki sampean sombengan apa enten nika? Sombengan sampean. Majar napa tak majar? Abri napa tak abri? Oh, nikah ajwab kabeh. Kita berikan samar mula nyaring dehnya. Sampean mah kita abri pese kak keun hadir nih kala nyumbang. Amin Allahumma. Nyumbang mah tidak berkatnya. Salah tak majar ana ngempak iki kabeh. Ya oleh menemben lagi na berkat. Aja mentepakan saya kabeh meke sobona tak kina tanah legunya. Salah tak abri bah kira ora gelek cung sa. Punten tak napa tangki kak tangki dia kudung kaniyat bika kholili ni kata kira kala rizki na manusia ni kala umurah tangki makanya tahun datang hadir politi nama kita nyumbang lah hadir kak insyaallah duka yakin bah nutup tak kira bedegi aja dah mungkin bah nasi potong bersedih nari bah beri punten menterbalkan tenasi lebih banyak amin abri ke jatem kak abri ke jatem tak mencelan kerdus gila ni kepunten mencelan kerdus. Oke, cak ring bengkes ni kebuk lampu kan. Mun dia kerdus ipa jolon tanah ngai pamasok kabeh deh. Tahu apa abri apa ngalak si dalam. Penting kalau tanah ngai masuk. Kesampian tak kira hilang. Nyumbang ke jatim ni kesampian ku lekuk bekal. Eka polong bi Gusti Kanjeng Nabi. Umpama pesena sampian saya sumpeng aki sabek ke musala bu tak kira hilang kak. Musala ni ke bekal tompak swarga mun sampian nyumbang engki. Nang siratal mustaqim budian orang seh akurban numpak sape ka engki sampean teman nyumbang ka musala numpak musala aja nang ibu ndim mah ya apa jang sumbangan naga iya mun nyumbang 1 juta nang paimaman pun ada di saja mun nyumbang 500 pang tapang di tengah aja mun nyumbang ning 100.000 nyandari bang labang bun temurnya mun abri 20.000 asana pelipang pang luar dengan mun masangkeun 2.000 ruang nang dekon deg baba aja kanya masalah na mangkat umpian gogor ke bawah dah je. Ya baik surah apa? Ada jasa berdi tak pada. Punten tak kutu banyak berdi ni kak. Tak kutu banyak. Sepenting tak didik engki. Nabi Sulaiman ni ada bu al-mu'ta bi qadril mu'ti. Pemberian itu diukur dengan kemampuan orang yang memberi. Bade senyumbang ke masalah ni ke 1 juta. Nyumbang 1 juta keng kare na pesena kare 10 juta andi pese 11 juta dek sampean nyumbang ding 2.000 keng iya sang kare na pesena kare 2.000 kama banyak mun pesena banyak 1 juta keng mun kencer na banyak 2.000 ding sampean anapa sampean sa abri 2.000 saparutunya na saya bagi candi 4.000 bagi 2.000 saparutunya na saya bagi sementara sa abri 1 juta nika pesena ki kare 10 juta tadi ki banyak 2.000 mangkana mun nyumbang banyak keun 2.000 boy ku leko kaya Laba kyo kay holiday ne ka tikal magining didik sepenting ikhlas kok. Kay mun kagula tak cocok ti nama kita ikhlas sepenting banyak. Ya mun 2.000 kabeh bilis si Maria kak. Tak pun pangeran kebailangnya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Pangeran ni kata ruwat kebailangnya langit kun tetiban fayakun maka tetih. Tasek kun tetiban fayakun maka tetih. Bumi kun tetiban fayakun maka tetih. Innama amruhu bainal kafi wan nun. Perkara na pangeran karo kaben nun. Langit kun fayakun kun fayakun kun. Kaya kulili bangun langker tak beri besi sampean pas ngocak. Langker masalah kun ya pakun. Jadi alhamdulillah pada sampengan jatem kopi sahadir
Mantir sampean ni kapolo ngabi Gusti Kanjeng Nabi. Cak amin kapi mun tak beri ka iki. Saya tak beri mantir mampu beri. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tak kira jangan korang berkesedekah. Tak kira jangan korang. Kula andik tretan di Jakarta, andik tretan gule Jakarta, tretan kembar king tuaan nikah. Nikah lagunya mana Roma Irama. Takkan susah karena sedekah, bahkan hartanya kan bertambah-tambah sebagai perekat si miskin dan kaya. Jalinan mesra antar manusia, kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Eko biasa di orkes mah ke pengajian langal tok huna atau dengan bahasa senyum pun juga sedekah. Tepuk tangan no. Mana lagi gitar pada orkes pas mana? Yang sini kemun lagu makin lambat le berbeda arti na tangki kan? Neka lagu kan? Lagu gitu buru ni. Keng cuman iki ganteng lambat berde tahun segang kolo berde lagu sini. Makin lagu ni kan nyerita aki tahun 2000. Makin bihulengan kangen dah depak lagu. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela, sawah ditanami gedung dan gudang, pohon ditebang jadi pemukiman, langit suram udara panas akibat pencemaran. Wahai pemuda-pemudi, sambutlah tahun 2000 penuh semangat, dengan penuh keterampilan serta ilmu dan iman, Dapat tak dapat mungkin lagu mun lambat iki dingaki ni kegenteng tu mun lagu nak kena mungkin iki dingaki ngres ngis kopeng ate arasa caltong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak ketika setong tika engak jerengko. Oh betul boleh makin sanyar kak lebur sanyaran deh ya. Benih codut tepak ke peburu ngarang gini. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah, semoga terima kasih sabdi kejatem ini. Amin. Jadi dereng Benggalan, salah kejatem tak beri ngusar kieu ka cetak ko. Ongko kieu ke atas panggung, salah tak beri obung jatem apa bulus-bus. Depak atas makin teratanya, mbuung Maria laki ya iku. Adi, salah tak beri mere. Bengkah, mau dibengkes ada pita nengkil. Antar pada selamat amin Allahumma. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram bulan mangken. Saya situng apa bulan Recep. Manter memperingati tahun Muharram. Muharram mana lagi? Manter akad ya Allah ngangkat musibah dari para nabi dan rasul. Allah pada ngangkat musibah dari kaula ajunan. Amin. Akati cancina Allah setiap musar cedek anak jatem. Paringin saya derajat ajunan seampun beri ben seampun musar. Manter bi Allah ipateka hajat yang ka. Amin Allahumma. Segak dinta si bisa sampai yakin. Allah cek pada bentang bin ni kaki le. Kapan turun nak orang terus kok. Allah mi cek pada ben se Roma. Njami metes yang ucap kurang kangko juga kile. Mayu orang kok ke Roma haram tak apa kurang amayu. 4 drep na buabu king amayu. Ada iya mun sapi datu genteng nak gananya. Nabi pada salah dari saya pada pak. Oh korang, yang nguncang boleh tahun dat.
Apa guna makin ni kau bedung telok kah? Eki seporan tak bisa melancang. Ki buru mari ongke sekalian ekuel. Makin ni kanto ongke. Deki dapat ke rumah ki ongke sekalian aku. Ayo udah senga. Neng saja dalam cerok norok. Cerok norok kaki. Nabi beda kelero. Seperaki kaki. Fuk seperaki fuk. Insyaallah tabang ki boleh tahun datang kaki. Ki hulili. Insyaallah tabang ki boleh ekor umur ki beda. Insyaallah tabang ki boleh tahun datang kanto boleh gula. Sepenting sampean jangan mati gelu. Ya banjak tau kau mangkat kada ya lo atau mungkin. Ego boleh. Mangkan jangan mati juga aja gelu ke. Insyaallah tahun datang tabang ki boleh. Antar tabang ki boleh tahun datang dalam keadaan sehat ban kengir itu iPhone Allah. Mana bi bener asli dari Allah Subhanahu wa taala. Mana bi beda kesalahan umber dari keendengan beten kaulah. Nyuwun sapora ben nyuwun penersaki. Punten kiai banyak kiai tadi tu. Ajunan kiai. Ai pokon pas tutup, Bang. Tori pas tutup buk. Aslinya compo tak tuman nutupan tukang buka ngedok kuno. Haji Allah bacik sarang kaki teh. Wah tepak garing ngapa dinarnya. Maksudnya gulero mamun pengajian tukang mukang Fatihah kata tuman nutupan doa. Ya teto adalah tutup mantir barokah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا وعلى آله ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. Nyuwun sapora itu aja. Mencari Allah panjang umur sebarokah, tabangki boleh dan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kenging di tujuan Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.